Bio je najefikasniji sa Raškom Katićem 13, Raduljica 12 poena, 9 je postigao Bjelica. A da vidimo MVP finalne utakmice Stefan Marković. Stefan Marković 12 poena, šutirao je za 3, 2-0, ali za 2 odlično, 5 od 6. Uz to imao je 4 asistencije, jednu samo izgubljenu loptu. I Stefan Marković, dakle, sa indeksom uspešnosti od 17, MVP ove finalne utakmice. Drugo mesto na turniru, second place, national team of Turkey, reprezentacija Turske. Drugo mesto, Andrija Kleović sada predaje trofej reprezentaciji koja je osvojila drugo mesto na ovom turniru reprezentaciji Turske. Golom je primio ovaj Pekar, pobjeda u finalu 79-64. Pobednik Acibadem Beogradskog trofeja, reprezentacija Srbije. Pobednik, čuli ste, Acibadem Beogradskog trofeja, reprezentacija Srbije. Pekar za kapitena Nenada Krstića, dakle, već u ime naše reprezentacije primiti ovaj trofej pobednika Beogradskog trofeja 79-64, pobjeda protiv Trske, juče impozantno dođe protiv Argentine u polufinalu, bez obzira naravno na onaj veliki broj grešaka, 17 izgubljenih lopti, ali dobili smo Argentinu koja je doduše još uvek nije u punoj formi i dosta osmrnjena. Nije to ona Argentina, naravno bez Ginobilija sa njim, to je nešto sasvim drugo. 79-64, ali lepo je kada se u ovakvom prethodnom periodu osvoji još jedan turnir posle onog osvojenog turnira u Francuskoj. Dakle, pobjeda i u Beogradu, a slede ona dva meča protiv reprezentacije Novog Zelanda. Imaćemo sigurno posle ove finalne utakmice i nekog od sagovornika da sačekamo. I to kada čujemo nekog naših igrača ili selektora, sasvim svejedno. Kolega Slobodan Šegrenac je dole na parketu i koliko vidi već ima svog prvog sagovornika. Dakle, Slobodane, ako se čujemo, izvoli. Ja se nadam da me čujete, velika je buka ovde. Stefan Marković, playmaker naše reprezentacije, pored mene. Čestitam na pobedi, čestitam na osvojenom trofeju, čestitam na trofeju MVP-a. Šta kažete, kako je bilo ova 2 dana u Beogradu? Pa dobro, zahvalio bi se prvo publici što je došla u velikom broju da su odmori i sve to, ali zaista im hvala što su došli da nas podrži i da vide ovo što smo sada radili. Ništa, nastavljamo da radimo, nadam se da će Teo i Krle polako vratiti se u tim i da onako zajedno odradimo ovaj posljednji deo priprema pred svetsko. Jeste uradili sad za ova 2 meča i za ove prethodne dane sve što ste planirali? Pa mislim da ono što zahtevamo od prvog dana na dobroj odbrani i na dosta trčanja, da to toliko i radimo, da smo i radili i na ovom turniru. Dakle, mislim da samo na tome treba da nastavimo, da gradimo našu igru. Hvala i čestitam još jednom. Hvala vama. I sa mnom je debitant u našoj reprezentaciji Luka Mitrović, jedan od debitanata, jedan od najmlađih. Luka, kako je bilo u ovih prethodnih 2 dana na ovom turniru? Pa prelep osjećaj, konačno posle svih tih prijateljskih turnira koji smo igrali po inostranstvu, evo došli smo i u Beograd, publika je prepoznala sav taj naš trud i došao u velikom broju, ja bih se zahvalio i u ime cele ekipe, sigurno da su nam ulili jednu dozu samopouzdanja pred put na prvenstvo i ništa, još jednom bih im se zahvalio na podršci. Kako ste zadovoljni vašom ulogom u reprezentaciji? Pa ja kao jedan od I vašim partijama, izvinjam. Ja kao jedan od najmlađih, sigurno nije fraza, ali mi je velika čast što sam ovde i svaki minut na terenu, na treningu proveden s ovim momcem je veliki plus za mene, tako da kao najmlađi svakako svakom treneru uloga neka kroz odbranu, nametnuti se kroz odbranu nekom energijom, tako je bilo i ovaj put, pa ćemo vidjeti za dalje. Hvala, puno sreće, nadam se svima u Španiji. Prijetno. Eto, toliko sa parketa Combank Arene.
Tu smo mi ponovo na komentatorskoj poziciji, evo da pogledamo neke najzanimljivije detalje ove finalne utakmice. Odbranili smo trofej, Srbija je osvojila ova reprezentacija koja se pripremila za svetsko prvenstvo, dakle osvojila još jedan trofej posle onih odličnih igara u Francuskoj. Mirko, možemo da budemo zajedno. Ja mislim da možemo, naravno uvijek je dobro kad se ide na sledeću utakmicu sa dobrim emocijama. Sigurno posle 2 osvojena turnira i posle nekoliko zaista dobrih pobjeda, pre svega protiv Francuske, Argentine, Turske, mislim da možemo da budemo zadovoljni. Mislim da ekipa igra sigurno, to je i večeras pokazala u jednoj teškoj, ja bih ovu utakmicu nazvao teško, s obzirom da Turci sve vreme su nam bili blizu, spremni da nas ugroze i da nas pobede, došli su ovde normalno sa željom da nas pobede i ovako jedna dobra utakmica, siguran sam da će mnogo značiti pre svega u toj analizi i kasnije u ispravljanju grešaka za neke naredne utakmice koje nam slede. Eto, to bi bilo to, rekao smo, najefikasniji Raško Katić u našoj reprezentaciji i Bogdan Bogdanović koji je rešio ovu utakmicu. Onda kada su se Turci još jednom približili, evo videli ste ono njegovo strašno zakucavanje kada je probio Gonluma, pa onda ona serija dobrog šuta za 3 poena i kada je na kraju nakupio u toj četvrtini čak 11, 79-64 i odbrano smo tada znali da odgovorimo, završimo posao. Dakle, Srbija-Turska 79-64, toliko iz Beogradske arene. Hvala na pažnji, prijatno. Prijatno.